Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a serchi wangkho ai lo ngai thlang u serchi bial assembly by election nei turatan vo in khan mi puiten vote thlakin he thuwa chailai thleng hian khoi hmuna tangma thil du omlo a thlen hria tani lo Election Commission of India in Serchip Assembly bial ruak no khana tura in thlanna nei tura ruak manna alo siam to angin vo in khan Serchip bial chunga polling station sangshanga mi puiten vote an thlaka tukin lama khwa nuam lovin ruat lama se polling station sangshanga vote thak tur kal khom an om ngala mun theng khata vote thak na call EVM chiang lo deute omma se har sat na lian om lovin vote thak hi kal pui he in thlanna hiam polling station sangshanga in thlan buai pui tu te chuan dar kar ni dan zela vote thak dan report the lutin vote thak hun hona changa dar kar ni chungin vote za som pariat chuang atlahmana chomhadar som pakhata vote za som thum panga vel tlahmanin vote thak hun hi zan indar sari thleng hon tur ani awangin vote la za thi sia chian theilani lo ma se vote hi atla thatokhat don ni in alangani serchi bial chunga hyang khopali omin polling station som ni pakwa a oma hengte hi urban area a serchi pa polling station som pasari le thenzola som ba ka rural area a buang puile nei lawa pakhat ve ve ani a vote nei theimi pa sang kwa za som kwa pakhat le mei chia sin khat zathum som ni pakwa anwa in vote nei mi sin khat sang kwa zanga som ni an oma heng ba ka hian service voters za som kwa pariat omin anjinga pahni te chu mei chia an ni a naktu ka vote thak na hun hon ani ma hian kum somria chunglam le pian phunga rwal ban lo PWD te chuang postal ballot mangin vote hi thak to in kum somria chunglam mi za somli pali le PWD mi somthum pahni anwa in mi za somsari paruk te hne na postal ballot hi pek chu ani a anjinga mi za somsari paruk te chuan vote hi thakin mi pakwa te chuan vote hi an thak lova hengzinga mi pahni te hi vote an thak ma boral ni in midang pasari te vote thak lo chan hi chiang takashia te ni lova postal ballot manga vote thak an dil na phalsak ani to awangin hengmi te hiam polling station a vote an thlak theilo thungani serchi bial assembly by election a hiang candidate parukan oma hengte hi Bharatiya Janata Party BJP candidate Pularshia tinga changte India National Congress INC candidate Pupi Sil Tlansanga Mizoram People's Conference MPC candidate Puvanal Ruata Mizo National Front MNF candidate Puvanal Zoma Zoram People's Movement ZPM candidate Pulaldu Omale independent candidate Puram Hlun Edenate Anni Serchi bial assembly by election neya candidate zinga serchi bial vote nei mi pahni te chuan tukin khan an omna polling station a vote an thak tun chuma serchi bial assembly by election a hiang candidate om paruk te zinga mi Pahni BJP candidate Pularshia tinga changte le INC candidate Pupi Silal Tlansanga te chuan serchi pa hian vote nein hengmi te hian toking khan vote an nei na polling station a vote an thlaka INC candidate Pupi Silal Tlansanga hian serchi marveng polling booth a vote a thlaka vote a thlak zo nu a thuthar thedar tu ten an komna a INC candidate chuan thahnem ngai taka an beina chu pathianin malasom nge yarin thu soin beise na sang tak an nei thu asoi Oleh vainia hey vote kan thak ve tenge ya sersi marve polling booth vote thak ma saber kania pathia ri rul chata mai ni te lo mun lein ka tia thare ngai taka kan thona pathia ri mal min som ngai ka be se ya vainia vote thak tu tele hei to min chu tu pui tu dong te chuwa lom thu tan sui ni BJP candidate Pularshia tinga changte point tukin khan new serchip to polling station a vote hi athlaka vote athak nu athuthar thedar tu te zona changin pathiana anin nga thu le ama vote tu te le ama du sak tu te chunga lom thu asoibok hila new serchip butu akan chung ko kan vote zotia tuni kan vote se ne hi kan vel chi kan ne kini choni chuan kan pathiana kan hata chuan pulal du ma sang hi som pariat kum to ba kingang khan tin kan be se ya chuan min vote tu te le min du sak tu te chung lom tu ko se ya in kan na affair ani ti ka thabo ka kalom khop mai 26 Serchip ST Assembly Constituency General Observer Tharatana Ruat Vihes Garpale IS chuan nimin khan nodal official te komin in thlanna thiang hlim le fel fai om theina na an malak na sang te asoi pui
Serchip DC meeting hall nodal official te akom na hian general observer VCS Karpale chuan election boy puitu te ti deklo zonga ron endik tura ron kal ani ti so in thlan fel file lotlinga om theina na an mani puitura local ani thu asoya chuwang chuan harsat na an to te shilin atul angzela chin fel hodan an zon tur thu asoya mishing kan ni ati pal nei theivek kan ni a chuwangin engkim film khur takin kan kalpui don ani ti in nodal official te chu acha ani he huna hian he in na returning official le district election officer Kumar Abhishek chuan by election ne na inbuat sa ina sang kalpui to chin le ruah man na an nei dan te asoya Serchip district SP pu Stephen Lalrin oma MPS po inven himna lama ruah man na an duan le ma an lak dan soifia na anei bok meeting nei zo hian observer hian election boy pui tu te room sang le expenditure monitoring shell te atlo kwal ngalani Serchip joint VC te malak na in Serchip damdo in OPD in entir tu te tan hulhliap zart na tho ani Nikuma Mizoram in COVID-19 shi ator nuwa Serchip damdoi ina in entir tur te tan kai shuai na siam tharni in entir turakal te hi a in choka luti ran ni china he wang hian in entir turakal nu nung te chu pon lama re tak tak anin tlar atul china heng mi te har sat na hi sha in ruale ni sa laka in entir tur te an him theina Serchip joint VC chuan an huam chunga VC te chu cheng sin khat theu tho turin March ni som ni pathum sang ni som ni pakhat kha na rela hemi ang hian taun chunga VC som pali zinga VC song pakhate chuan poisa hi tho to in hemi mang hian hulhliap hi zar ani ta ani Serchip joint VC te chuan tuna hulhliap an zar hi fit somriat paruk vela sei ani thu an soya hetianga an malak na an zo fel nu hi chuan a malama kong poisira mingzia na ompo OPD veranda nai lama sonin tuna hulhliap an zara hian mi puite chu anin tlar thei to don ti an soya ni Nimina Serchip district sample MV atangin COVID-19 shikai mi pathum mu chua an ni a Serchip district a shikai mu chua chu mi za somkoa an tling to Serchip sima office atanga thu kan dondani nimin khan Serchip a repeat antigen test mangin sample pali en fiani in shikai mu chua an omlova Tunat laboratory a sample somni pani en fiani in shikai mu chua anom lo bokani hetila ya nimin khan lungkola repeat antigen test mangin COVID-19 shikai mi pakhat mu chua ani thunga shikai an mu chua hi meichia kum somnga pasari mi ni in April ni som panga khan aizola changin lungkola hian a ho a ahnua ataksa a shikai lan chua na anei ta kawangin sample en fiani in shi akai te mu anita ani nimin ve khan sainik school chingchi pazirlai no pangpani te chuan shi an kai te mu chua ani boka shikai mu chua te hi school hostel room pakhata khosani in pakhazo ki April niriat khan Haryana atanga PCR test negative result ne na lo honi in ama ero chu ataksa a shikai lan chua na ane wangin a sample en fiani in shi akai te mu chua ani a roommate hi a sample en fia vele ngal ni in ani po hian shi akai te mu chua ani vele ta ani heti hian vo in thleng khan Serchip district a COVID-19 shikai mu chua chu mi za somkoa an tling ta a shikai mu chua zinga mi za som sari pakwa te chu en kol dam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi soman omle to a shikai mu chua zinga hian nuna chan mi pakhat a om to bokani Central YMA in report adon China Myanmar twal chung boina awanga sahimna zonga Mizoram ron lut to te chu mi sang ni zaruk somriat paruk an ni a Central YMA hian Myanmar ral tlante chomdol na tur an don khom te semdan tur nimin khan an ti chuakani Central YMA chuan Myanmar mi pui sarkar February ni khatsang ni somni pakhata sipai ten an hne chu wangaral tlan February tanga March sang ni somni pakhat chunga kan kolmek te April ni kwa sang ni somni pakhat ma a Central YMA office a thelu tura kan in ngen na anga April ni som pali thlenga Central YMA in ral tlan report ta don chu aizol khopui chunga YMA branch somli paruka changin mi sang khat somli pasari le aizol khopui pona changin mi sang khat zaruk somthum pakwa anwain mi sang ni zaruk somriat parukan ni atia Central YMA chuan aizole khodanga Myanmar ral tlandong tu YMA te hnena chanpuina pek za tu ruak manin YMA branch le sub headquarters te chu sumfai pelovin eitur le mamodanga peturin acha ani Airport himlo endik na a lengpui airport chuan civil aviation regulation CAR du dan na satakin aphak lova hewang hian Mizoram sarkar malak na in athom that na tho me kani
Mizoram Sarkara Aviation Wing how to the Soidanin Airport him na chungchanga thunei tu Sangber Director General of Civil Aviation DGCA Airport Licensing Authority in Nikum Sang ni som ni kumtira Airport him le him law a endik na atangin lengpui Airport chuan CRs dudan aphalava aphak law na te chu runway thattok law wangte thok tu omumal law wangte infrastructure dang hlui to le thattok to law wangte ani a CRs dudan aphak lo na te chu siam that ani lo chuan license kan sela aron voti thu don na chuan soin sarkarin mipui tor na thei tur te pumpel ani theina turin thei to pachuani in a soibok thu don dani lengpui airport thom that na turin Ministry of Finance atangin chengvai bel che somthum point pali pakhat mu ani a donor ministry atangin chengvai bel che som pakwa point panga pakwa mu ni bokin Mizoram sarkarin SCDP atang sum ada tenen tu na hian airport thom that na tho me kani National Institute of High Security Animal Diseases Nishat Bhopalin Mizoram Vokshileng mek chu African Swine Fever ASF ani ti fin fia nuwa sarkar lai pui na pompui ta Mizoram Sarkara HMVT Department atanga thudon danin vokshi African Swine Fever in Mizoram aluchil ni arin hlel ani nuwa ASF ani ti chu nemnge ani ta a heshi awang hian nimin khan Mizoram hun shang avok somli pali thi in heti hian tun thlenga Mizoram avok thi to zong za chu zariat paruk atling to ani African Swine Fever ni arin hlel leng mek hian chongte po aluchil ve to nia thudon ani a chongte a hian HMVT Department report a landanin voksom ni vel thi athito a department lam chin chi adanin chongte block a hian voksang thum zaruk somsari a omme kani Health Minister Dr. Arlel Thanglia na chuan screening point na test lo lir thei engma in Mizoram alut thei lawang ati Health Minister hian nimin khan vaireng te screening point chutlo in thok tu tele vaireng te khatlang shwai tu te akoma he huna hian Health Minister chuan vaireng te chu COVID-19 shilo na konga matong tu poimo tak ani rualin ramri ven konga khotlang anga an malak na te chu enton tla ka ti thu asoya COVID-19 shileng thon hi na lo thleng mek do na konga po tha thla lawa sarkar malak na ti chak tu ni chunjom zel turin vaireng te NGO shwai tu te chu acha ani Health Minister chuan vaireng te screening point chu rampo na changa mishing le bungrua Lukapui berani awangin endik na chu uluk le ngor taka kalpui atul thu asoya screening point na test ke lo lir thei engma in Mizoram an lut thei lawang ti in thok tu in dai lo na awanga lir thei tlan tlang pal a om lo nan achul ani chuan police duty dabel ani tur thu asoibok Health Minister hian Kolesip DC conference shola Kolesip district level task force te po komin Kolesip a sarkar mo phur tu te tlomngai po le khotlang mi puiten tho ho na chatak an nei chin chulom omati thu asoya district danga boy pui ngai ve lo thil tam taka om chungin chataka mo phur na sang len chu ani thin chu fak om mati thu a soibok Dr. Arlel Thanglia na chuan shidau nan chuan ramrika na lo lut te endik apoi mo zia soin vaireng te apo mai palle chua pal om lavin dir theile mishing lo lut tur te chu kim taka endik na kalpui ani tur thu a soya shidau na konga hian sarkar department sang kara tho ho na thanei atul thu le malak na chakzo ka kalpui tur chuan kalphung pa ngai pelak malak angai chang po in sia thiam na ne na indoor ton apoi mo thu a soibok he huna hian National Health Mission NHM Mission Director Dr. Eric Zomoy chuan Mizoram vaccine kalpui dan tlang pui soizaw na nein vaccine nuai khat sing thum sang ni zakwa somkwa paruk pek chua ani to thu le hengzinga nuai khat sang khat zakwa somkwa paruk te chu dos khat na ni in dos ni na la mi sing thum sang khat anom to thu asoya April ni som panga sang ni som ni pakhat chu ni khata vaccine pek chua tamber ni in mi sing khat sang ni zali som thum pariat ne na vaccine pek an ni thu atar langbok he huna hian bairabi le zolwa medical officer te point ramrikal tlanga rondu tur enfia na an kalpui dante an soibokani Nimin Khan Mizoram sample sang ni somruk pakwa enfia ni in henga tang hyang COVID-19 shikai mi somruk pani mu chu an ni a anjinga hian state po na chang ron ho an omnua lani Nimin Khan ZMC laboratory a sample zathum somli panga enfia ni in henga tang hyang COVID-19 shikai mi som pani mu chu an ni a heng shikai mu chu ate hitun na ya shikai mu chu to te nen inkom na ya changa shikai ti mu chu an ni Nimin Khan district shanga chunet laboratory a sample za som pani enfia ni in shikai mi som ni pathum zet mu chu an ni a heng zinga atamjok mi som ni pakhat de chu tun na ya samin thlan pui duty Mizoram police lungle in khung sang la yan ni a tun na ya Delhi changa ron ho chong te mi pani de
chuan shi an kai ti mu chua ani bok nimin ve khan rapid antigen test mangin sample sang kha zaruk som pahni en fiani in shikai mi somni pasari mu anni boka anjinga mi som pali chu Aizawl district mi ni in Champhai district a pakhat Kolesrip district a pakhat Serchhip district a pathum le Longtlai district a mi pariat an ni khati zong kha Serchhip wang khawa kan ti chhuat thei chu ni e